মোৰ নাম শ্ৰী অংকুৰণ কোঁৱৰ। মই দ্বিতীয় শ্ৰেণী বি শাখাত পঢ়োঁ। মোৰ ৰোল নং 10। মই এতিয়া 11ৰ পৰা 1লৈকে পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। 11 কি ক'লা তুমি? 11 1 2 12 1 2 3 13 1 2 4 14 1 2 5 15 1 2 6 16 1 2 7 17 1 2 8 18 1 2 9 19 2 0 20 2 10 2 10 1 21 2 10 2 22 2 10 3 23 2 10 4 24 2 10 5 25 2 10 6 26 2 10 7 27 2 10 8 28 2 10 9 29 3 0 30 3 10 1 31 3 10 2 32 3 10 3 33 3 10 4 34 3 10 5 35 3 10 6 36 3 10 7 37 3 10 8 38 3 10 9 39 4 3 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 48 4 8 48 4 9 49 50 52 52 1 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 58 58 9 90 60 Sada 1 61 sada 2 62 sada 3 63 sada 4 64 5 64 sada 6 64 sada 8 64 64 sada 9 90 91 hada 1 71 hada 2 72 hada 3 71 hada 4 71 hada 5 71 71 hada 71 hada 71 hada 9 naki atanaki ada kaki ada 2 yaki ada 3 yaki ada 4 suaki ada 5 pasaki ada 6 yaki ada 8 hataki ada thaki ada 9 99 99 nada 1 91 nada 2 92 nada 3 93 4 94 nada 5 95 nada 6 96 nada 7 97 8 99 nada 9 99 10 ধন্যবাদ।